ukuntu nyine ntaguwe neza nyine, murumva nyine iyo iwacu hatameze neza, nanjye nzaba numva ndafite amahoro, nzaba numva ndafite amahoro. Rero mbahaye ikaze mwa bantu mwe mukomeje kudukurikira, nimuze mukomeze tubane, tugume tuganire, nubwo umuntu aza abanza akaza mu bindi byo hirya no hino, ariko umuntu kandi akongera akagaruka kuvuga ngo reka nze kuganiriza abantu badukurikira, abantu bakomeza kutubwira ngo nimuze mukomeze mutubwire ibyiza, nicyo kiba kituzanye, nta bindi. Ariko mbere aho ngaho, mbere y'uko mbabwira ibyiza mba numva binejeje, ndabanza nenge bamwe, ndabanza nenge bamwe, mbanze nenge nkabariya abagabo ko baramwita ngo ni bayahaga, nimba ari bayahaga nimba ari bayahaga, nimba ari uwa hehe noneho, uriya murundi uhaye kuvuga ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, ukomeza kubushinya wowe ukayababu. Muraho neza, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nge ndakomeye, ndashima Imana, dushimiye Imana kuba itugejeje aya masaha, ni ubushake bwayo. Rero Imana turayishimiye cyane, ikora ibikomeye natwe tukishima, niko na Bibiliya ivuga ngo ikora ibikomeye natwe tukishima tukanezerwa, kuko uburinzi ni ubwayo. Imana ishimwe kuba yaturinze, kuba twumva hirya no hino ababyeyi ari amahoro, Imana ishimwe. Dushimira n'abantu bakomeje kunkorera subscribe, yemwe na share na comment na like, ndabanezerewe cyane kandi muri abantu b'agaciro, muri abantu b'agaciro hano kuri ino channel yacu, kuri ino channel yanyu, turabakunda cyane. Mukomeze muyikore n'ubundi, mukomeze muyikora abatarayikora, na commentaire mukomeze mwandike, kuko dukomeze tubagezeho ibyiza. Dufite ibyiza byinshi cyane, ndaho murabona ko naje nanezerewe. Nari maze iminsi nsa nk'umuntu wijimye ukuru, ariko uyu mugabo njyewe ni mu kwibaza ati ese uyu mugabo ni umupasiteri koko? Si umupasiteri? Akenshi abantu bari mu kuvuga ngo bari mu kuba bari mu guhamagarwa n'ibindi bitari kuvuga ngo ni Imana ibahamagaye. Tiwombwira ngo urafata ubupasiteri bwawe, ubundi umukozi w'Imana agira icyubahiro cye, agira icyubahiro cye kitari icyo kuvuga ngo nicyo gusambagurana n'abandi, urebe uri umurundi kurasambagurana n'abanyamurenge bari mu gihugu cyabo. Urumva ukomeza kubashinyagura, wumva kuko ngo bariya ngo ntabwo ngo bari mu munezero umeze gute, none se barareka kwishima bari iwabo? Kakuriye ubu haza kuvuga ngo ntabwo ngo baba bishima, ngo bishima gute? Reka bishime n'ibyo baba bagezeho cyiza cyabo cy'amahoro bashaka, kandi nunayababuza nawe ubarimo. Urumva wa mugabo, ubabuza amahoro abo banyamurenge nawe ubarimo. Ariko kugira ngo ukomeze kandi uze nk'aho uhaye ubashinyagura, ntawe nubwo uri umupasiteri, nta bupasiteri bwawe rwose, we bayahaga nta bupasiteri bwawe. Uzogende nanone nga wicare n'abakristo bazagukurikira, sinzi nkaba nabo muteye kimwe, ariko nimba mudateye kimwe, ntabwo wahamagawe na Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba, akamenya kuko abandi bagomba kubona amahoro, ariko uzi ntabwo ari we waguhamagaye, ntabwo ari we waguhamagaye wa mugabo we. Iyo uhaye mukazana ibibazo byabo, ese kuri mu kubavuga utari mu kuvuga ibyanyu by'i Burundi, nimwe mworohewe ko aribyo bikomeye kurenza abandi? Niba nabo abanyamurenge ko barapfa babapfira igihugu cyabo, bashaka amahoro mu gihugu cyabo, urumva bapfira uburenganzira bwabo, ariko se nkawe wowe uhaye uvuga gutyo bene wanyu b'abarundi bashiriye muri Kongo, niki kibamaze? Niki kibamaze mwa bantu ko abana gusa babapfira ubusa? Abakongomani bene wacu, nimuze tubane amahoro, nimuze tubane amahoro. Ariko none numiwe, hari abantu numvishije bari kuvuga ngo erega ngo ikaremi none w'abasirikare FARDC n'abazarendo banze kuza kugwana, bamavuga ati twebwe tuze gupfira muri Uvira, tireka none bamwe ndango ko bararuha ngo abasirikare bakaruha
b'abakoroneri bakaraba bakiyambura ngo imyenda yabo bakayisiga aho ngaho bakiruka ku mutuno, bakama biruka bagahunga bakavuga ati aho kugira ngo twurire kandi bato ngo turagiye ngo tugiye kurwana muri Uvira, ahubwo twopfira aha ngaha i Karemi. Nimureke n'ubundi kuguma kwicisha abana, mureke kuguma kubicisha ubusa, mureke tubane amahoro. Mwebwe mw'abakongomani mwigamba ngo abanyamoko mwigamba mukigamba ngo yaye ngo igihugu ni icanyu, ni icanyu namwe natwe ni icacu kuko twese turi abakongomani. Nimukenera ko tuzabana amahoro tuzabana amahoro, kandi nimukenera ko tuzabana inabi tuzabana n'inabi. Ubundi iyo hataguma kugira bano ba perezida b'u Burundi ngo akomeza abinjizemwo inabi twari tubanye amahoro. Ariko nyine kuri wa mutima mubi mukomeza kwiyegereza n'abandi bakomeza kubagira umutima mubi nyine babigisha inabi, turarushe turatandukana kandi twari tubana amahoro. Ko murabona ko muzokibamwe mwenyine, simwokibamwe mwenyine. Twebwe ga naho batwigwane babafata, nta nubwo baba bavuga ngo abanyamulenge nibo bonyine babana. Ko hari amahazi umubembe yaza akavuga ati turabana n'umunyamulenge amahoro, umupfurero yaza ati mubana amahoro. Niko gabandi ga leta nyareta nyine, leta nziza tizitoranya umuturage uwo ari we wese, murabana mukabana amahoro. Ariko iyo utifuriza mugenzi wawe amahoro uba ushaka koko wowe uzoyabona? Habe nawe we perezida w'u Burundi ntabwo wobona amahoro, nta nayo uzobona utaraheza amahoro abantu bo muri Kongo, ntabwo uzayabaha, ntabwo uzayabona. Rero ugende uduheza amahoro, wewe bayahaga ugende uhagisha iyo nda yawe nyine, iyo nda yawe nyine waguma guhagisha, ukomeze uyihagishe. Ariko urekane n'uwitwa umunyamulenge. Umunyamulenge ntiyabuze umuvugizi, umunyamulenge bafite abagabo bahagaze batameze nkawe, batameze nkawe. Kuko cyakoze ejo bundi wasuye kandi uranisubiramo wenyine ukaza uvuga intambara ejo bundi babakura .0 wamuvuga ngo ati yemwe ati mwabarundi mwe nimushake mugende muje gusubira kandi kwiga. Ariko bana ubundi se hari icyo mwize? Ntacyo mwize, igisirikare ntimukizi, muzogende ngo mubanze mwige. Wewe bayahaga uvuga wenyine, none kandi ugasa kandi ukaza kandi ukavuga gute ati muzogende mwige muje kwiga. Ariko umwana w'umunyamulenge uri hariya twigwaneho iri hariya ni urusasu n'umuntu, aho ngaho iho nta kuhakinira, ntibahakinira, imurenge ntiyakinishwa. Utazifuza ko umunyamulenge wese azagira amahoro nawe ntazayabona, ariko niwifuriza mugenzi wawe amahoro nawe uzayabona. Ko muratangira guhunga, bamwe kera ngo batangiye no guhunga ko baracika n'ingo. Ariko mana yanjye harabo numvishije aha ngaha, ariko mana yanjye we none ibaze noneho, ariko uzi kubaho ukabura amahoro no mu wawe, ukabura amahoro mu wawe, ugacika n'urugo rwawe. Ese tuzogira gute mana we, tuzogira gute? Ubujije abanyamulenge amahoro. Cyakoze aba ngaba ni bene wabo ga n'abanyamulenge nabo, ubujije bene wanyu amahoro, none ugezeho wenyine uwumvishije ko kubwawe nta n'uwakwirukanye, nta n'uwakuvuze, nta n'uwakugize gute, wenyine wama wibuza. Mwibujije amahoro mwenyine, ko murasiga mutaye abagore banyu ngo bamwe baranagwaye, ko murasiga mutaye abana, ko murabasiga ngo mubasigiye bande, wajanye gukajanaga n'urugo rwawe ubwo warahiriye kuko uzorupfira. None nago ubwo se n'abanyamulenge kandi ugiye gutabara, ni bande ugiye gutabara? Ni bande uko uhaye ubura amahoro wenyine uhiye ukabona kuko isi kubanye nini, Kenya kubanye nini, uracicuragiye nta n'ukwirukanye. Baravuze ngo umunyabyaha azahunga ntawe umwirukanye, niko bivuga. Bibiliya iravuga neza ngo umunyabyaha azahunga ntawe umwirukanye. Rero ibyaha byanyu nizo bituma muhunga, mugahunga abandi
uzi ko wamubona isura y'undi muntu ukamuhunga, ugahunga gutya nta n'ikintu na kimwe kiguhungishije, atanagutunze n'urutoki, ukama witura wenyine ngo ko baraza kukwica, ko baraza kugira gute, ko baragukubita, ko baragira kwibeshera gusa, wewe wenyine ukama wumva urahiye n'ubwoba gusa, ukamugira gutya ngo ndagiye, uragiye se usize urugo hehe? Iyo izuba rigaye impanga mugana wacu rero, none nimugaruke, mugaruke mu ngo zanyu, mubesheho ingo zanyu, nta muntu n'abajari habe, kuko gatwebwe intsinzi n'intsinzi. Barakugendaho se, uraba kubafasha se kuja kugwana, barakugendaho se ninkakahe ntacyo gushoboye, we bakubona nkaho uri uwaho, wibereye aho, uribera aho mugane wantuza, birirwa bakwiruka inyuma, barakwiruka inyuma se uri uwuhe, utobwira n'ikintu na kimwe bubafasha, ngwino utunga urugo rwawe urekane n'ibindi. Ibyishimo nje mfite nari mbaje kunenga bariya nubwo ibyo bokora byose, ibyo bokora byose ntibazabuza umunyamurenge kubaho, azabaho uko tubyifuza n'uko Imana yatugeneye, tuzabaho. Ibyishimo mfite rero, iyo mpanga kumva iwacu ari amahoro, mwabantu naheza nyumva atekanye. Mu minsi ishize nahoze numva sinzi nagwaye, kazama numva narembye, kumva ata mahoro, nk'abantu kujya nababwiye ngo iyo udashaka ko mugenzi wawe, iyo umushakira amahoro, iyo ushaka amahoro kuri wewe, ugomba kuyifuriza na mugenzi wawe ukayamuha. Nakaza numva jewe ababyeyi babuze amahoro, kumara imyaka n'imyaka mutavugana n'ababyeyi ngo mumenye ngo se ababyeyi mumeze mute, mukamara imyaka, ariko kuri uyu munsi Imana dusenga, Imana turatubwira, hamwe na twigwaneho, hamwe na M23 ikabihaye tuba dusubira kandi tukongera tugasubira tukavugana n'ababyeyi bacu. Imana ihimbazwe, nta kindi mwebweho bana bacu ntacyo twobitura, abasaza bacu ni ukuri muraba agaciro, iyo batwagiraga nk'ikintu tubahemba gifatika twobahembye nyine, ariko kuba mwaritangiye ubwoko mukavuga ngo ntidushaka agasuzuguro k'intuze y'umuzarendo utarize n'igisirikare, uzuka gusa akamavuga ngo ndatora imbunda nyicu n'umunyarwanda, ko gabaza batwitaga ngo turi abanyarwanda, nyicu n'umunyarwanda, bakaba bumva ko ariko byoba, aka gasuzuguro niko mwazi. Imana izikomeza ibaheze umugisha kandi izikomeza ibaheze izo mbaraga, ni ukuri muza mukomeza ikintu muri mu gukora. Umuntu ari mu kuvugana n'umubyeyi we, umuntu ukama wumva uranezerewe, ukumva mu gihe umaze imyaka wumva kuko ese umubyeyi aracyahaba, umubyeyi uko ni gute, ariko mukavugana. Kuri uyu munsi tukaba twatuvugana, leta iyo yari ihari idafite n'icyo itumariye, itwica ikatwica rubozo, iyo leta ntitwazosubire kuyibona mu maso, twezero ariko mana yanjye, njyewe nari naravuze kuko nzaza guserebura igihe bavuze ngo Pwenzero yafashe ho neza ni iruhande rw'iwacu, ariko nama mvuga ngo sinshobora guserebura ntarumva ko gipupu hello babembe muri ule benu babembe muri ule muri ipupu mucwe tungane benu babembe tubabuye ariko balaje kidamuraro ikibembe kimaze kunyibagira maze kukibagirwa ikibembe kandi twakaza tukivugana nabo benu babembe mucwe tungane mutari mu yumva
kidaragasubira mu gipfurero. Ariko bana ikibembe ukuntu nari nkizi ngo kibabwiyemo namwe mwumve muri wule mugiye kurwara kwa serikore mu kibira. Ariko bana yaje ese ikibembe naracibagiwe. Mutari muungwa misao, mutari muungwa misao, muchwe tuungane, mukuje tujenge Mikenge. Si mnajua nyinyi wote tuko watoto wa Mikenge, mkuje tujenge Mikenge, mwachane na vita. Vita si mzuri. Leo ni kwako, kesho ni kwangu. Munasikia wabembe? Wenu babembe. Muli ule. Munaenda tena, munapeleka watoto tena wapi? Uko kwa mpoli. Watoto tena waishie huko kama vile miaka ya kitambo. Si wameishia huko. Kisha tena munaenda huko. Muchwe tuungane. Benu babembe. Muli mutenda benu muri banaisi. Mutali beneisi. Pope mutali beneisi. Muchwe tuungane. Man, njewe naravuze ngo Mikenge gufatwa yego byari sawa, ariko nkiyaye nyumva kari akajagari ka gipupu kagwitsa kuku kahehe kaburiya buzarenda ubwana bw'ububembe twakuranye bukishongereza hariya bukadondoza mu Mikenge bugakubita bugasubira mu gipupu, bukadondoza mu Mikenge bugasubira bugakubita mu gipupu. Kama numva nta mahoro, ariko ndavuga ngo umunsi nzumva gipupu irakubitswe gutya, irakubitswe kandi Mikenge neza niho izabona uko ihumeka neza, igahumeka nyine abaturage bakavuga ngo tubonye amahoro asesuye. Mwababembe mwese uko tubishima hejuru, hari bamwe bazi n'ikinyamurenge, uko tubishima hejuru. Ejo twahoze turira namwe mwamwishima, namwe mugiye kurira. Rero mwebwe nimugaruke musanga abana batwigwaneho n'abana b'amahoro, ibo ntibarebera ngo babe nkabavuga ngo uyu mubembe ngo yagize nabi. Ibo ntibaza bavuga ngo uno mubembe yangiriye nabi yanyaziga. Kandi mwebwe mwababembe ko muraba mwiyumva ukumwe kari amavuga ngo natwaye izanaka wewe benu babembe mutari muungwa misao muungwe misao mureke bitari sawa muze musange abana batwigwaneho, mwache kuingia huko polini, mwachane nayo watoto wenu wasiende kuishi huko, mkuje wako sawa, muishi pamoja na Wanyamulenge. Hakuna chenye kimewabeba huko, au wazalendo yani batari sawa kiakili, watari sawa. Ariko iyo gusanga ndi kwibuka cya kibembe ubundi yarazi kimaze kunyibagira. Ariko rero we bayahaga nimba ari bayahaga nimba ari bande, mureke twe turi mu byishimo byacu. Ababembe mukomeze muze twubake Kongo yacu, dukomeze twubake Kongo yacu, ahasigaye tugirane amahoro. Ko murumva muze tugire amahoro. Ubu nyine dufite umunezero, turacyakomeje n'ubundi y'Imana yakoze biriya, n'ahasigaye izabikora. Rero tukaba dufite igiterane, hari igiterane. Hello watu wa Kenya, muri Kenya murahari? Hari igiterane ku itariki 26
z'ukwezi kwa karindwi kuno nyine kuno turimo tuba turi kumwe n'ababishopu n'abapote n'abaririmbyi bakomeye bavuye za Tanzania ba Christine. Muze tugende natwe abanyamakuru tuzaba duhari. Tuzaba duhari, nimuze 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 nimuze, ni mu byishimo gusa, nta kindi kizaba kitujanye, tuzoba tugiye kubwira Imana ngo Mana n'ibisigaye ibikore. Nta kindi kizaba gisigaye, kariya gasigaye Imana nayo yama igenda ibirangiza. Ico nico c'igiterane, niyo ntego yacu yo kubwira Imana ngo Kongo komeza buyiheze amahoro. Hariya kuriya kuntu wagize amahoro, habaye amahoro hariya, yama ikomeza Kongo yose igira amahoro. Nubwo twatwishima gutya, hari abandi bakihabarira, hari abandi bakihabarira. Rero dukeneye ngo Imana igende ikore byose, igende ikore, yama itanga amahoro asesuye.